Naučni saradnik Instituta za evropske studije Miša Đurković govorio je u emisiji Dijalog portala Novi standard o broju kosmetskih Albanaca. To je bitno, kako je istakao, jer se u pojedinim medijima mogu čuti izjave političara, ali i drugih javnih ličnosti, da bi nepriznavanje Kosova kao nezavisne države moglo da dovede do toga da kosmetski Albanci nasele jug Srbije i gradove kao što je Niš. Ono što su činjenice, to je da u samoj Albaniji procene su da nema više od 2,5 miliona ljudi koji ukupno žive. Dakle, albanski narod, koji jeste i dalje najmlađi u Evropi, jer je poslednji stao sa visokim nivoima priraštaja, je danas narod koji, uprkos svim našim egzodusima, najviše odlazi sa Balkana. Zato što imaju najjaču dijasporu koja povlači jedne druge i tako dalje. Tako da u samo Albanija, mislim da ima 1,5 stopu fertiliteta, a da je i na kosmetu pala na evropski prosek koji je negde oko 1,6. To je ono što ljudi neće da kažu ovde. S druge strane, oni masovno odlaze. Procene su da je nekoliko stotina hiljada, pre svega Albanaca, otišlo u svega nekoliko godina ka zapadnoj Evropi i da u ovom trenutku zaista ima manje od 1.000.000 ljudi ukupno na kosmetu sa sve Srbima i drugim etničkim zajednicama. U tom smislu hoću da kažem da su ovo procesi dugog trajanja i da naš narod samo treba da sačuva veru, zdravu glavu i pamet i da veruju u sebe pre svega. Važno je naglasiti, podvlači Đurković, da Srbija ne mora i ne sme nikakve krupne odluke u vezi sa južnom pokrajinom da donosi na prečac, već da postane svesna da je vreme na našoj strani.